Ate mnasema nini? Boto ya atongoria mung'ethaniro ni thiete na mbere na gukirira mwathaniro wa President William Ruto na thirikari yake ya Kenya Kwanza. Umuthi atongoria Kalonzo Musyoka wa Wiper, Rigathi Gachagua wa DCP, Martha Karua wa PLP na atongoria gikiheri makiingira kaunti ya Narok na Mururumo. Ground ya Narok inasemaje? Makiariria muingi tauni ya Narok, atongoria yani makomithirie cieko cia mbeu njithi kuhurwo marithathi ni borithi hindi ya mirurungano, makiuga uguo ni mugaru na watho na ni kwagarara ihoto cia umundu, na riu ni meguthii igoti-ini guthingata kihoto kia aria moragirwo kana makigurario. Wamesema eti there's an attempted coup, kwa hivyo lazima vijana Gen Z washikwe. Leo kutoka Narok tunataka tuambie Bwana William Ruto, hatuna haja overturn or to overthrow your government. Sisi tumekubali Ruto akwe na one. Handu-ini hake Kalonzo ni ateteire muingi wa gitaru kia Mount Kenya thutha wa minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen kuga andu aria macinire indo cia muingi na makibora biacara ciene tauni-ini ya Nairobi kiumia kihituku maumite kaunti-ini cia Murang'a, Nyeri na Kirinyaga. Ati mtu anasema kula, anasema watu wametoka sijui Murang'a, wametoka Nyeri, walitoka Kenya kila mahali. Hapa Narok mlikuwa na maandamano. Tumwambie tukiwa hapa Narok, ukigusa Gachagua umegusa Kenya mzima. Makiaria iguru rigie kuongerereka kwa ngucanio cia migunda kaunti-ini ya Narok, atongoria ni makuruhanitie President William Ruto na ngucanio ici, na kuria meraniire mangikayukia utongoria hindi ya githurano kinene giukite ni magacokia migunda iyo kuri muingi. Tukianzia hapa Narok, huyu Kasongo asipofukuzwa ataiba mashamba yenu yote. Kweli ama uongo? Oho atongoria ya umwe thutha wa uria ungi ni meraniire ni mekugacirithia wiguano na urumwe gatagati kao mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027 niguo makahota gucagura umwe gatagati kao uria ukang'ethanira President Ruto hindi ya githurano kiu. Mwizi ya mashamba ya Masai. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Nani ameiba mashamba ya Masai?